برای دگوتن جغینی چیان کسک ندوستی کردانه ادی نوهایه دوستین کردان گلکی زیده بونو لی پیوسته کرد قیمت وان دوستان بزانه من فرانسا یک جوانه وزیر دروی فرانسا جان بارو لپارلمان آخفی گوت ما دستپیک بانگ لرایدارین ترک و رایدارین نوی سوری یه شامه کر که آگر بست جبو کوبانی به راگهاندن جبو که کرد نکوین بن گواش و زختکه که نیه تحمل کرن وزیر دروی فرانسا دبیشه کردان لسوری بقهرمانی شر داعش کرن نهاجی بقهرمانی که مزن بجسارت زندان که ایرو بده هزاران تروریست و مالبات وان دیدانه کرد وان زندانان ده پاریزن مبستوی زندان هول و زندان دنن که حسدی و شروان کرد وان زندانان ده پاریزن هر وها دبیجه وزیر دروی فرانسا دبیجه وان دیالوگا دنابرا جنرال مظلوم عبدی و ترکیه ده آسان کر راحت کر هر وها بناف بینکاری فرانسا دنابرا کردین باشوری کردستانه و کردین روز آوای کردستانه ده دیالوگا کچی بو جبو که هر دو آلی هف بهیز بکن وزیر دروی فرانسا دبیجه و کردین سوری بشداری کنفرانسا ناف دولتی یا پاریسه ببن که تایبته به سوریه کنفرانس و مهه سیزده و مهه و لپاریسه چه ببه کردین روژاوای کردستان جی نونرین وان و ده کنفرانسا پاریسه ده بشدار ببن. La question s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Elle s'appelle Maya Eberitan. پرسامن جو وزیر درویه ناوی وان مایا اوبریسان بون لگورستان شهیدین کوبانی کو جعالی داعشی و پشتر جعالی ترکیه یان ملیسین کو او فینانسه دیکن و هاتن کشتن وان تربا حوالی خواه ین کو هفتیا بوری لبنداوا تشرین هاتبون کشتن نیشاندا بشار اسد کتیه لیشر بردوامه بشانده یا انیا گل آن نوره جبود همین سال و گرا رزگار کرنا باجیر امچون کوبانی بریا 10 سالان همو جواکان ناو دولتی سلاو لویرکیا کردین کو داعش تیک برندکر ایرو ام دخوازن بدنگیا همان جواکان ناو دولتی بشکینن دما کو ملیسین اسلامیستین کو جعالی ترکیه و تین فینانسه کرن ایریشی بنداوا تشرین دکن کو جعالی هزین چکدار خلکی سیویل و دسری ده جنان و تی پاراستن دوی ترکیه یا اردوغان ایریشین خوین کو لدجی یاسایا ناو دولتینه و سنورین سوریه دبزین راوستینه دوی ام داخوازا هریمک دجه فرینه آگربست و سزایان بکن. جناف حمور برین کو مه هفدیتن لگلوان پیک آنین فرانسا یک جوان ولاتانه کو هری باشت پیشگیری دایه. لی ایرو او دترسن کو بین ترکاندن. ده همان دمه ده حکومت آنویا سوریه داخواز جکومین چکدار این YPG و FDS دکه تاوی کو روبروبونین ایریشن ترکیه دبن چکین خود دینن. داخویانین حکومت سوریه کو دبیجه دویجن ند ارتشی دبن لی دوی لمالی بمینن در ساتیک چونک دجوار جبو مافی جنان زیده دکه. سروک کوماره دسیزده سباتی ده کنفرانسک در باره سوریه در راگهاند. ریوه بریا خسر باکرو رشلات سوریه دیوره بخواندن. گلو فرانسا بی دستی وردان ده پشتگیری بده دا خوازنوانین سوریه که یک گرتی سر بخواج ترکیه که ریزه لخواسریا هر هریمکی و بطایبتی روژاوا دگره. پیمانویا جواکی کل سر بنگها بشداریا دموکراتیک همو جواکان کرد، عرب، سوریان و کویا جنو میران و تبلیبون آوان دموکراتیک ده همو قادین جواکی و ارتش ده جبو تواهی سوریه جبو آواکرنا پیواجوی که پیک هاتی درفتکه. حوالین هجا امجا آواکرنا وان سیاسی، دموکراتیک و فمینیست گلک تشتان فیردبن. ام سلوگان وان جن جیان آزادی جبیر نکن. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, merci d'avoir rendu hommage aux Kurdes. سپاس سروکا برز، پارلمانترین برز، پارلمانترا برز. سپاس جبوکو هون حرمت ددن کردان. کرد هوالبندن ما ين دلسوزن براين ما ين هلگرتنا چکانن و ام دف جوان برنادن. پرساور رید دا کو ام لبیر بینن حتا چرا دایت تشتن کدوان 13 سالن بوریده لسوری قومینا
ئەنجامên wan pir rasterast li ser jiyana rojanaya hevwelatiyên me hene. Ji ber ku tepeseriya bixwîn a ku Beşar el Esed li dijî gelê xwe organîze kiribû, encama wê ya rasterast bû sedema vejandina metirsiya terorîstên îslamîst ên Daişê. Komelkêleka hevalbendên xwe yên Kurd awayekî bêwestan şerêwan kir. û di demekê de koşhejdehê kanûna duyem ve hêviyeke nû li Sûriyê ji nû ve çêbûye, divê bêguman em bibêjin ku divê Kurd bi tevahî beşdariyê prosesa wergirtina nasnameya xwe ya netewî de û hevwelatîbûna nû ya ku divê li vî welatî were sepandin bikin. Ji ber vê yekê meşseetên destpêkê ve bank li rayadarên Tirk û rayadarên nû yên demkî yên Şamê kir ku agirbest ji bo kobaniyê bê raghandin. Da ku Kurd nekevin jêr fişareke ku nayê tehemûlkirin de. Digel wê aloziya ku piştî rûxandina rejîma Beşar el Esed bi neçarî metirsiya wê çêdibe. Dixwazim bi bîr bînim ku li bakurê rojhilatê welat ji bilî şerê li dijî Daişê Kurd bûn ku bi cesaret ew zîndanên ku îro bi de hezaran terorîst û malbatên wan tê de ne parastin. û ji ber vê yekê me navbênkariya navbera General Mazlûm de heta beriya ku ez herme Şamê û Tirkiye de hêsan kir. û me navbênkariya navbera General Mazlûm û desthilata veguhêz del Şamê hêsan kir. Ji bo vê yekê jî me navbênkarî navbera Kurdên Sûriye û Kurdên Iraqê de hêsan kir. Da ku hevdû bihêz bikin. û ez ji were piştrast dikim ku sêzdehê Sibatê de hefteya bê li Parîsê Kurd dê beşdarî vê konferansê bibin. Ku armanc ew e ku careke din daxwazên me yên ji bo vê veguhestinê bên bihîstin. Kadar Pîrê ber pirsê saziya Kurdên bêsînor ji Parîsê li gel bineke Kadar dema te xweş be bixêr hatî. Min hez kir destpêkê bizanibim mesela Wezîrê Derve dibêje em ê Kurdan me Kurd dawetî konferansa Parîsê kirine min xwest bizanibim ji Kurdan kî wê beşdarî konferansa Parîsê bibe? Dem baş mamoste Dilbixwîn spas ji bo vê da vexwendina tevlîbûna programa te. Bi rastî ji berî mehkê de hayê me jê heye wek bîrwa roj ava li vê de bîrwa Bakurê Rojhilatê Sûriyê ji berî mehkê hayê me jê heye ku wê ev konferans çê bibe û wê Kurd jî dawet bibin. Mesela nava dibê ji bo mesela ewlîkariyê ji bo mesela emnî heta teyîn bibin wê bixwe hebin bes a tekîd sedî sed û Kurd hene divê civînehan de ev jî gelkî giringiya wê ne heye ji ber ku wê ser asta dewleta bi Wezîrê Karê Derveyê gelek dewleta Amerîka, Almanya, Britanya, Spanya, İtalya, Fransa bixwe wê gelek hazir bin û Esad Şîbanî jî edbê dawet wê jêr hebe ji aliyê hikûmeta Sûriyê nû wê hebe hember wê ji Kurdar jî hebe ev mesajekî pir mezin dide hem dide xelkê Sûrî hem dide Kurda bixwe ji bo mesela moral tevge şervanê me siyasetmedarê me moralê we tev ev qaşerê gidibê pir xurtê lê mesajekê pir dide wan kesê gidfikirin Kurda tune bikin Kurd bêpeer bimînin ji Sûriyê ji Sûriyanî piştî ev qa bedelê hatin danîn. Mesaj ji warê qet wê nefikirin û vegerin ser rêya rast rêya gihûn karibin bi hewakî bi çarakê rûniştin bi axaftin bi diyalogê bi Kurdarê piskirêkê xwe çareser bikin. Şerع pir bi zanebûn dilîzê bu Mihemed Colanî, Ahmed Şerع pir bi zanebûn dilîzê medî mesajê dişandin hem li wextê li Erebî Siûdî bû li Gorwad axivî piştî hat Tirka jî dîsî li Gorwad axivî û ca piştî van rûniştinê gibibin edbê wê guhertinên dijî hebin. Fransa rola wê a her a serekkebê di Sûriyê dijber hîn ew sîstema kolonyalî a geberî 100 salî û berî wê hat nîvsandin û berdewam e heta deqa îro Sûriyê aydê Fransa hîn duê mesela intîdaba Fransî hîn eyna çîrokê. Ji xwe me ji Fransiya ev jî bihîst mesela berî ev mesela şerع bibe û hikûmeta nû destê xwedeyên ser Şamê hîn dema İdlib de bû hayê kesî ji vê gavê tune bû me ji Fransiya bi şeklek resmî me ji wa bihîst û rola mezin di Sûriyê de wê a dewleta Siûdiyê be. Li vê jî em dibînin ew tiştê gotin vayî bi cîtên wê Siûdiyê her wê rola herî mezin
مزنجيره بلي ترك دخوازن خود براكن هر تشتي بكن يعني تشي قاسي كاربن تيخن خدمتا خود جبو مثلا كردا اما مثلا افاكرنا سوريا جبو بيشروجا علاقتي تجاري ودريه جهنه ابنا بسكريك جبو ملتي سوري بلكي سوري جي حوجه بن لي ترك دخوازي تشي قاس كارب قزنج بكد مساله كردا تنب كردا بداليكي ابجي ابدا خنيا جوجاري قالكي اشكره بخطي سر زماني وزير كاري درفه انه كرد هنه وكرد بمينن وكرد بيشروجا سوريا درون اوكي كادر نها تدبيجي بري مهكه وناغادارن كوي كرد بشتاري كونفرنسا باريس ببن ترك بلوكا نكن وي بشتار بنا كردان جبوه كيجي مجي نجرا هاندني رجو منال سر تلفزيون اجو ام روجانم تافي تلفزيونات بن هم اي كردا هم اي عربه مناني سر زمان حتى وزاره كاري درواني زمان بري فيج عليجي ديسي رونشتين تشيدبون لكوشكا اليزي ديسي وانج مدخوست انه ام ناخوازن داخليانيا درخن هم ناخوست براديان فرنسي فرنسي كادر فرنسي جدينا كو حتى كو كرد ما في خل سوريا بداس خوا بينن لقال كردان بن بشتكريا كردان بكن ولو تخوياني كرن همش بو مصلحة فرنسا همش بو برجواندية دولتا بخوا بشكرتيا كردا دكن همش بو مسألة سوريا بقشتي بلكي مسألة كردا لبا فرنسا قلكي بقدر وقيمة تجبر د كابن د بشكرتيا فرنسا ج باشوري كردستان بردواميا وناجير حتى دقائرو ام تفزانن علاقتي قد اورتا باريس وهولير دي نوك اي وك نوك علاقتي هولير اي دوله دب فرنسي بخورتي وك قالي فرنسي جي بشكرتيا متكن يعني اف اقد برلمان دنهابو ومساعده وزير كاري درفا كرنج برقد شاندك شبوروج افا شش برلمانتري فرانسيس بون حوالي وانا سياست مدار صحفي جورناليست بواره شونج بو مساله وقت به هم جبو مساله بيرانينا سركفتنا كوباني هم جي ببينن بتشعفا تشتي تركا كريه وتشتي خرابيه دولتها ترك دكش بو بتشعفي بينن هاتن براستي او چاندا گچو يعني انجام قرد مساءله وزير كاري درفد هندري برلمان دبي بفتشكي جلكي جرينبو بالي كلامك بالي تشتكيدن ديالوجا كردي هيا ونزانن يعني نبرا انا كسي وبايدي وبارتين دندا فرنسي وامريكي دفي وارد رولك جديد ريزن قد لسرفيا كي فرنسي تشك جوارا دبيجن جبوكو آليين كردي روجاوي كرساني هل وسط خوش بودان استاندني لقال شامي بكنيا برين هار ونشتن اللي باريس بون براستي اجي تابلي بوم شش جيفينشي بون استبلي بينجا بون هم فرنسي بون هم متحده بون هم تحالف بون هم امريكي بون جرا يكمين انجليز والمان جي دهاتن حاضر دبون واشكراج مردقوتن دقو دفابه هون لهف بكنش بوغا ام فيجل كيش بالنجي تركا بكشينن ام جي ويت دوي هيفيدن انها في دمان هاد تايبت بشتي مداخله سروك برزاني في مثلا هان وبخوا مداخله في مساله كر رونشناق بجنرال مظلوم باشوي بانا اكثر رونشني انا اكثر باشوي بجنرال مظلوم ري ادبي وانجام باش بو ملتي موغلي ما بين داخوازيا حريكي كي كردك تنت في مسألة بين سر زمان بير دبي أم يكيتيات خوازن حتى أنا قالك دخوازن يكيتيا وقت دبي يك بارتي ويك جوتن يعني أو يكيتيا جنب بيجين بريارن بهفر كسر بسرية خو نركيب سرية خو هر وزعيف بيرو لسر عرضه هزين سوريا ديمقراط خسريا ديمقراط حركزان شقص قوته هزاوي هيانا أو قوته هز تنبا أحمد الشرع البندي مندمة وجدي إيريش كربا دولتي وك فرنسا وك أمريكا وبشقرتيا ما نقرت بانا او هيز وقوته وخردبون لسر عرضيه تنبا او بدل فان شرفانا وفان مالباطا وفان كسي اب شورش حميز كر لسر عرضيه ماني جزاروكي خو بدل دين اب تنبا وقد كسي اعتبار نكربا تخرد بتهيئ وهفالة تجي هبن وقت سبيكي كرد بري 100 سالي كار ندكرن سياسات ندكرن تهزاوات نبو ايرو او كردنما او كردي برين ايرو كرد بهزن ايرو كرد سياسات يتكن كاري دبلوماسي يتكن كاري راغهاندن يتكن دبرين ها مسألة راغهاندن ودروي يتكن بتخص از قد ازنا تهب تاني بس وك كرمك
که جبرگ چاوات کن ایرو یعنی نوچایا درو چیت کن و تلفزیونک بچوک عایده دولتا ترکان جیان ای قطر بگه پشکرتیاوات که وقت تلفزیونا سوریا بری اورین جی هبو و نوچاکی درو چیکن و اجانسا ترکا جوی تلفزیونی بگره شخو مسئولیا خو جه خیلید که انو مش تلفزیونا سوریا گرتی و جا اف تلفزیونی دیجی ایگی ایرو گلک تلفزیونی عربات خوازن هزین سوریا ديمقراط رش بكن وجاج اجنس تركا ديكن سرنافي وجابلا ديكن دبي نوچاكي راس يعني جدوي يكي دبي نوچاكي راس وقدروا بيجي تلفزيون سوريا دروا كري بقيمته يعني تكس ومحاسبه جيناكي وجانوچي دروا نهار دردخين قالكي شر راغهاندين ديجي كردا هي ديجي هزا سوريا ديمقراط هي جي برج لسر عردي سر كابتن هنا اوجد خوازن مورالي هم شرفانا هم قال بشكنن حتى دقائق نكاريبون وبراستيجي يعني قالك دروا دكن روجانا برسوا واتي دانين هم لسر عرضي هم سياسة مدار مجي برسوا وانا بخورتي ددن ل مساجك جقال رجالك مرج بما سلشيار بالنحر تشتيجش اجانسا تلكا دركات مرا يقيم بك ينجيش تلفزيوني اي قديجي كردا كان جوا يقيم بك كلامك مامو كاكادر هر دميجي ام دبيجي مثلا روجي بالدهام بالسدان وتشادجين نوفندا نوتشيان يا تورا ماتيا يا رودا براستي حتى كو ام سدي سد جي بشتراس نبن اما نوچاين بلاف ناكنج بركو ام ناخازن نوچاين نراس ورن بلاف كرنج بركو او نوچاين نراس دروس چند جاران رکلام جيرا حتى كرن دي ملت اوتوماتيك باور دكي مانا افرولاوي اف كاريوي جماعه مستقبل بيجن بفاف جوت وهم بروينا براستي وهداري وبرن تماشوان مثلا مال ابون جرنافي مثلا هم كاركي بيروز وراسته لي دوان وقتين هادي قالك بقلك يعني تشيل بام هبه مرابش قرتيا روج افاي كردستاني بكي سركفتنا روج افاي كردستاني سركفتن جي حرسي برشي دري جبرق يعني هر كسي جي مخ تخو يعني كرن كرد ام بي اري ام بينا دوزا ما تشيروكا ما جريداي هبه سركفتن ياوي اما تلابي يعني جي خدينا كي بنكفتن ادبي تنبي جبرق ام هن اللي سر عرضي ام بخورتي هن تشتك جمك كيمن قالك مال سروا كيمان يخور درباس بي وبشقرتيها بك وسركفتن صدي صد اما بي قالك اسباس كادر بيري بر برسي سازيا كردن بيسينور جي باريسي